Il-Ministru fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru responsabbli Carmelo Abela żar il-kumpanija tal-moda Nilara li tippromovi s-sostenibilità. Nilara hija kumpanija li tħaddem 25 persuna u topera f'pajjiżna u fil-Ghana. Il-kumpanija tuża materjal riċiklat biex toħloq prodotti ġodda ta' kwalità għolja. Is-sejtu diżinjatriċi ta' din il-kumpanija Nila Camilleri stqarret kif bħala kumpanija Maltija tiffoka ħafna sabiex il-produzzjoni tagħhom tkun favur l-ambjent b'diversi modi. Combining the Maltese aesthetics of design with the workmanship of Ghana and gives a lot of attention to fair trade, to sustainability, eco-friendly and especially creating products where we can combine all this and be productive but still keep our world intact as it's supposed to be. Waqt din iż-żjara, il-Ministru Abela semma kif il-potenzjal tas-swieq Afrikani huwa b'saħħtu ħafna u faħħar il-mod kif il-kumpanija qed tesplora l-possibilitajiet li hemm u taqgħodhom mal-prinċipju tas-sostenibilità. Responsibilitajiet oħrajn fosthom dak li jaqgħu taħt il-corporate social responsibility li din il-kumpanija tagħmel mod partikolari anke ġewwa il-Ghana fejn qed tgħin ukoll biex pereżempju tassisti persuni li jinsabu fil-faqar jew f'riskju ta' faqar, ħafna minnhom propju fil-faqar. Il-Ministru Carmelo Abela appella sabiex numru ta' kumpaniji oħra mis-settur kummerċjali bħal din il-kumpanija jagħmlu l-parti tagħhom u jkunu iktar sostenibbli fil-produzzjoni tagħhom. Dan anki sabiex jintlaħqu l-miri ambjentali ta' pajjiżna għas-snin li ġejjin.